laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqad qada Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi an ja'ala an-nasa fariqayn, mu'minina wa kuffara, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ومن رحمته أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويميز الكافرين من المؤمنين. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقد فصل الله سبحانه وتعالى بين الفريقين في الموالاة فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكافرين بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يأتي الله أوتيت الموت تجولي إن لا تمكن بين يوم كذا يولي تمكن ولي تمكن إذن لنينغال ويلد تمكن إذن لنينغال جرمي بجوف بولفة والذين مكن. Allah subhanahu wa ta'ala koye ñeeñal makko e gandal makko andugol makko o waɗata koye nder ɗum ɗon o sendi yimɓe ɓen o waɗi ɓe seddeji ɗi. fedde goo o waɗi ɓen ɗon gomɗinɓe ka andal makko tawi o anndi ɓeeɗo ko gomɗinayi ɓe timma e gomɗinan kamɓe. Allah hokka ɓe battane moƴƴe ɓe timma e gomɗinan ngam ɓe wuura e ɗum ɓe maaya e ɗum. Allah ko battane ɗen woni hoddirde ko ɗum woni windiga ɓayara o anndi e jiya ɗon ɓen ɗum wonta battane makko ɗen. wono ardi noon e hadisiji sirruɗe sifiiɗe tiiɗi o anndi kadi battane oɗo neɗɗanke hayso fuɗɗori no moƴƴiri kono battane makko on moƴƴoyta ko ɗum waɗi o winda battane ɗen. ko battane ɗen Allah woni windu jooɗi fuɗɗori keefeeri si tawi Allah anndu no battane makko ɗen ko gomɗinal o windete ko ka malaaka. so fuɗɗori gomɗinal tawa Allah no anndu no battane makko ɗen koye keefeeru o windete ko ka malkitaaka. waɗi ko battane ɗen wonaawi keede ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ñaawu hoddiroore makko nen ko ɗum yaade. Allah noon sendirini yimɓe ɓen o waɗi ɓe feddeji ɗiɗi gomɗinɓe e yettu. fedde goo o woni gomɗinɓe ɓen ɓen ɗon woni fedde yimɓe aljanna ɓen ɗon ko ɗon yaarotoro Allah waɗi ɗum maɓɓe. o waɗi fedde goo ɗum woni yimɓe yettuɓe ɓen ɓen ɗon ko ka yimɓe yaarota yo Allah tanto e ƴeeweede e maɓɓe. o daali ko kanko Allah tagi o kanko taguɗo on mo anndi o mo anndi no wuurirton mo anndi no mayroton mo anndi ko takkitorton ko sino e mooɗon noon heeserɓe ɓe tawata ko ɗum ɗon tagaa e mum koye ɗum ɗon kadi ɓe luddata ma haysi tawi naa ɗum ɗon ɗen ɓe mawnidi e mum kono koye ɗum ɗon ɓe luddata no e mooɗon kadi gomɗinɗoo Allah o on no anndi kala ko watton kon fof mum humpitini. ko yurmede makko nden noon kanko fajjo seni ɗon o noli nulaaɓe ɓen
yo ɓe arɓe weltina jaɓa e ɓelen o weltina ɓe moƴƴere o yilto kadi o jertina o anndina yimɓe luɓɓen fof muɗum wonde mo ɗoftige no woodani mo moƴƴere mo yetti no woodani mo bone ɓeeɗo nulaaɓe addeede maɓɓe no ɗon o fiyo ɓe yalti yimɓe ɓen e niwre kiyeteeru ɓe adda ɓe ɓe annora liman ɓeeɗo ko ɗum woni golle maɓɓe ɗen ko yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni sennidira heeferɓe ɓen e julɓe ɓen Allah to ɗon o daari Allah on siforaaɗi mi moɗala on e ko wonɗon e muɗum kon ɗo no woni ɗon ɗo ni hiɗon jimi moƴƴuɓe gonko gomɗinɓe heefer o faltidiray o sennidira ko soɓi kon e ko laaɓi kon o soɓi kon ko keeɓeeru ngun inde bonde nden ko laaɓi kon ko liman ngun Allah on noon ko humpiɗataa on ko wirnii kon o siforaali cellintingolon e ko ko wirni hay gooto anndaa battane go hay goɗɗo no mawna e ko moƴƴi inna ɓuri o ala no kasaara battane makko ɗen ko ko boni Allah ƴellitintaa on noon ɗum hay gooto anndataa ko woni e ɓernde goɗɗo Allah noon ko ɗum ɗo makko feereejo gooto o ƴellitintaa en o daali wa ma kana allahu yusliakum ala lbayt Allah ƴellitintaa on ko ko wirni o hay annabaaɓe ɓen ɓe kaaba ɓen Allah no ƴellintini birniiɗi ɗi heeranaaki Allah ɗi kono birniiɗi heeraniiɗi Allah ɗi ko ƴellintintaaɓe e mum no jeyaa e birniiɗi heeraniiɗi Allah ɗi anndugol fiidarngal nde waɗata wa noon kadi anndugol ko woni e ɓernde goɗɗo ko ɗum waɗi nulaaɗon sallah alayhi wa sallam kanko tigi o riiwii ƴellitagol makko e anndugol ko woni e ɓernde goɗɗo kono hadisul ama on holli en ɗum suratu abasa holli en ɗum Allah jaalanimo wa ma yudrika la allahu yazzak kala ko wa ma yudrika alqur'ana haray ko holli nulaaɗo anndataa ɗum ɗon aduna amma so inni wa ma adraka ɗum ɗon o yeetotomo ɗon to feƴƴatoɗe wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr wa ma adraka ma yawmu ddin summa ma adraka ma yawmu ddin yawma la tamliku nafsun li nafsin sifa noon kala ko ma adraka ari alqur'ana o yeetotomo ɗon to feƴƴa amma wa ma yudrika on ko arata ko ko e tiitanki e anndugol ko woni e ɓernde neɗɗanki e anndugol fiidangal o innama ma yudrika la allah sa'ata karim ma o innama ma yudrika la allahu yazzakka aw yazzakka ko Allah subhanahu wa ta'ala o jellintinta on e ɗin mbirniiji ɗi tawata ko kanko ɗum heerani Allah anndinaali gooto battane goɗɗo ay goɗɗo ñaawiraango ko woni mum gonɗum battane makko ɗen ko Allah anndi ko ɗum waɗi si woɓɓe goo e mulaaɓe meeɗen on Allah no huɓɓitamo joga e piiji sifa ɗiɗɗiiji ala naambirniindi heeraniiɗi Allah goɗɗo goo yiino goɗɗo no haɓa jihaade e hoore njiyamaaru yaaga hoore wakkilaare e cuuja mo yaara fii yeeso o ari o manti mo yeeso nulaaɗo wo kaali sifa makko alaa toon ɗo dari ko on gel nulaaɗo maaki daawole battane o on ko waade yiide taw ndaarumo ko kono wadde ko yiide ɗum battane makko on sahabaajo ɓaynanii ɗum o inni o jokka yaha o annda o jokki o yahaa ka nder jihaade ɗon mo jokki mo ɗum mo ndaarde ko battane makko ɗen e nder ɗum goɗɗo barmini mo ɓay o barminaama o inni ko komi barminaaɗo o heƴataayi nde mi warto o yehi o ƴettoy kaama kanko tukki ka daande makko ɗo o ñoƴƴi ɗon haa o warta jooni no wattii ɗon seeɗo waala on ko battane ɗon ɗi yaani Allah yo haalimo ƴellintinayi e ko wirnii ko so tawiino goɗɗo no annduno ko woni e ɓernde goɗɗo hay gooto e goɗɗo huwondirtan o loolii huwondirtan hay goɗɗo huwondirtan hay ɓiɗɗo makko mo huwondirta e nene makko huwondirta e bam makko huwondirta e goɗɗo tawino fuu goɗɗo no anndi koni e ɓernde goɗɗo hay gooto e goɗɗo huwondirta ko Allah lamɗon hucciti won ɗum ɗo ɗon himo surri jamaa on mo bee no surri hakkunde makko e yimɓe ɓen hay so a hoɗidii e goɗɗo ɗooɗen a ƴellitoto e makko fiihoy gol ko huttoɗoɗaamo hara anndaama ko noon o sigori so gollidii no gasa on Allah ƴellintine fiihoy goo e nder ko gollide toon kon ka huttoɗaamo hara anndaama on ɗon ko noon sigori
kono Allah ɗum ɗo makko no mawni wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum kitti ko Allah mutata waɗi ko tan ɗa ɗum e kase ko o daari kanko subhanahu wa ta'ala kono noon kanko himo suɓa e milaaɓe makko ɓen to yiɗi suɓugol won o woodani on ono gomɗingol mo kanko Allah gomɗina nulaaɓe makko ɓen si tawi on gomɗini nulaaɓe ɓen on ɗoftike nulaaɓe ɓen haray mo woodani on barjaari mawɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko sendindiri ɗi feddeji ɗo ɗiɗi ka beldigal e ka wallugol e ka laaɓangol reedu o waɗi gomɗinɓe ɓen yo weldu hakkunde maɓɓe kamɓe ɗum o waɗi heeferɓe ɓen kadi yo weldu hakkunde maɓɓe kamɓe ɗum ko wiyete kon beldigal maringal ka nder ɓernde ɗum ɗon ko heeri ɗum hakkunde gomɗinɓe ɓen ɗum gomɗinal kadi haa ɗum beldigal e wallidiral maringal e ɓerɗe ɗen ɗum ɗon kadi ko heeri ɗum hakkunde heeferɓe ɓen ɗum o daali kanko bacce seni ɗon gomɗinɓe ɓen ka worɓe e gomɗinɓe ɓen ka rewɓe yoga e maɓɓe ko weldi ɓe yoga ɓe yamira ko moƴƴi ɓe yamira ko moƴƴi ɓe haɗa ko boni ɓe ñimna julde ɓe itta jagga ɓe ɗofti Allah e nulaaɗo makkoon o daali ɓeeɗo noon siforɓe ni ɓeeɗoɗen pellete Allah on yurminayɓe sabu ko ɓe yurmodiri kon sabu ko ɓe weldi kon fi makko fi diina makko kam ka yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni e tottugol dewe sabu no Allah on ko deftiɗo ƴin o daali nokku goo ɓeeɗo heeferɓe kadi ɓen kadi gadde maɓɓe nden yoga e maɓɓe ko weldi ɗum yoga wuurɗo e zamanu o mo wuuri e mum o taway ko heeferɓe ɓen laaɓondiri ka giggol hakkunde maɓɓe julɓe ɓen kadi laaɓondiri ka giggol hakkunde maɓɓe si keefeero faami ni julɗo ko giɗo makko laaɓuɗon o tawaye ko henaande saktitoyto si julɗo kadi laaɓa ni keefeero ko giɗo makko o tawaye ko henaande saktitorka yaani giggol nder ɓernde nden ko hakkunde kafde diina ɗo ko kafde diina o giggol nder ɓernde waawi wonde o daari noon si tawi woni on warraali noon hara ko julɓe ɓen laaɓondiri ka giggol heeferɓe ɓen kadi laaɓondiri ka giggol si on waɗaali ɗum fitna waɗa e hoore leydi tuma julɗo bamban keefeer ya fellitu fitna waɗay ka hoore leydi mo daari koni feƴƴude kon e nder aduna on a taway julɓe ɓen e heeferɓe ɓen ka ɓe jillunoo ɗon ɓen haajuuji ɓe jilli ko woni e fiɗule ɓe jilli politique on yollidiri ɓe ɗiɗo piiji no wonde sabu haa fitnaaji waɗa e woore leydi ndin wona sabu haa heeferɓe ɓen waɗa julɗo on haala ko luugoo julɓe ko ɗum ɗon fewndi hannde e nder aduna sabu maslahaaji adunayankeeji ɗum ɗum ɗon o daali bone moolanaaɗo e fitna mawɗo waɗa e woore leydi ndin ɗon warraali to wii on noon yo julɓe ɓen weldi yo heeferɓe ɓen weldi Allah subhanahu wa ta'ala o parli ko wiyetee kon daɗugol maa ɗum pottitagol heeferɓe ɓen few hella ko yowondiri kon e golle diina e golle gilli ɗum ɗon Allah on parli danndinagol e heeferɓe ɓen فإن النبي إبراهيم وجدتني في مكة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وأنت تتم بأن النبي إبراهيم يدن بابا من متابعهم فكيفير كانت وجوده في كلام أدل وانقل حق لما تنقل فإذا سيدي يكينا o yeeti yimɓe makko ɓiɓɓe makko ɓen o inni min ko on ɗon rewde ni ɓe pottii ɗum few ko Allah tagoɗolan on tummi rewatay ko on ɗon rewde min mi rewataani sabu na kanko Allah ko on fewna tammi ko nafatanmi kon ko on fewna tammi e laawol feewa Allah ɗon daali o waɗi oɗo sunna yo taw hala goɗɗo danndinoto no o kafaa diina ellaka diina o waɗi oɗo sunna konngol luttaygol batte annabi Ibrahima haa ñannde darngal fof ko noon woniri si tawi yimɓe ɓen kiita amma mo wayliti muraadu yon alay kiisal heɓataako koko Allah daali kon dow ga fitnatun wa fasadun kabir ko ɗum ɗo woni wonde
ذلك دي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل وندي دون إلوري رمينده مدن إلوري مرمينده هاو تكتو إدالو لكم دينكم ولي دين وفي بدونكم قمتين دون هولي دون يوكو دون وني دون menen kadi meden woni ko men tibi kon men gontini ɗum ɗon men kooli koye ɗum ɗon menen kadi men wona holli bala yani dandinagol e ɓeeɗo neferde ɓe jokka ko ɓe jokki hella ka diina maɓɓe e ka rewilde maɓɓe jokkin ko jokkude haray ahlu sunna wal jamaa yusabbiquna aqidata al wala'i wal bara ko wiyete ko aqidatu ahli sunna wal jamaa jogiiɓe on ɗon aqida ɓeeɗo ɗen hiɓe kuutorɓe ko wiyete kon wala wal bara yani tottagol ɓe kafaaɓen ka diina few hella ka diina janndino eɓe kafaaɓen hella ka diina few huwodira eɓe kafi ɓen ka diina hella ka diina ni haray ko ɗum ɗon wiyete wala wal bara ahlu sunna wal jamaa fof no huutoɓe ɗum ɗon ko wiyete noon wala sabu wal arabiya ko ma'khudun min al-wali wa yutlaqu ala an-nasir ko wiyete wala ko wallugol ko beldigal jiggol wondugol e jokkugol wondugol e wondinagol e hoore beldigal laaɓuga ko ɗum wiyete wala ko haala arabu ko noon ɓe innirta ko wiyete wala ko ballal e jiggol laaɓugol e iwtirgol ɓaawo wooti e kendinen fof ko ɗum wiyete wala kalugal arabiya wala on ka istilahul ulama no ɓadoniri e mum kañum kadi ko wallidirgol e hoore giggol Allah tokkodira e antugol diina Allah sabuna soomodirgol ngol sabu faamodirgol e woowondirgol e wallidirgol ko ɗum wiyete wala amma wallidirgol fii ƴiiƴan no kafaa e ƴiiƴan ko ƴiiƴan gootan ni kono ka diina kafaaka maa ko fii haaju aduna yankeeje ko fii politique laaɓi maa fii ngalu maa ko nanndi e mum ɗum ɗo fof no lundii ko wiyetee kon muwalaatu baynal muminin si tawii tun ko sabu maslaha aduna yankeeje maa ɗum sabu politique maa ko yowodii e ngaluuji e ko nanndi e muɗum hara ko sabu ɗum jiggol laaɓugol ngol woni hakkunde yimɓe ɓen si tawii ko ɗum woni hakkunde gomyimɓe ɓen haray naa ɗaɓɓangol ngol ko woni giggol ɗaɓɓangol ngol hakkunde gomyimɓe ɓen ko taw hara koye hoore giggol Allah e ɗoftagol mo woni ko ɓe yiɗidiri wonaati kafugol ƴiiƴan maa ɗum kafugol laawol maa ɗum kafugol golliɗen haray ko wiyetee bara ko woɗɗitagol woɗɗitagol woɗɗitoo few ko ɗum wiyetee bara bal wal arabiya ko ɗum wiyetee attahallul wattaba'u woɗɗitagol few haray noon bara on ka istilahul ulama ko faandaa e ɗum ko poɗɗitagol woɗɗitoo añodira e ko yowondiri kon e kiinden ɗon toɓɓere haray ko wiyetee kon wala awal bara haray ɗum ɗon no yiiloo e hoore hendu no yiiloo e huɓɓinirde wiyeteende nden jiggol no yiiloo e huɓɓinirde wiyeteende nden añodira yo taw hara jiggol ngol ko fii Allah e nulaaɗo ko fii yimɓe gomyimɓe ɓen hara añodirgol ngol kadi ko fii yimɓe ayɓe Allah ɓen e nulaaɗo makko on heeferɓe ɓen haray ɗum ɗon noon kala mo poɗɗen no wallinani ɗum ɗon tugaale ko wiyetee kon maandeeji ko ɓe yaara e muɗum no jeeya e ɗin maandeeji wonde l'islamu neɗɗanke timmata fanni haray mo añi ɓe Allah wii ɓen yo añu ka ɓernde makko kala ko yoodi e ko wiyetee kon ngayndu hella ka ɓernde yo taw hara woodi no añi ɗum jonaa ɗum haray l'islam makko on timmaali e hoore ɗum kadi ga'ida ɓeydiiɗo ɗon on yo taw hara añidirgol ngol maa yiɗidirgol ngol ko fii Allah tun ko fii Allah tun ɗum ɗon yaayi muɗum haray julɗo on o welday e weldiɗɗo Allah o aña añuɗo Allah añi diina makko kan o janndinooyo on ɗon mo weldinike fii Allah o yiɗirii fii Allah o añirii fii Allah haray o haqiiqini ko wiyetee kol liman haray kanko e Allah
ɓe weldi o en waɗi ko fii Allah o yiɗiri ko fii Allah o aniri ko fii Allah o bandiri ko fii Allah o walliri haray kanko e Allah ko haɓɓinde liggo ngol hakko makko e Allah haray kadi no jeeya e qa'idaji daɗugol heeserɓe ɓen fottitooɓe pew woɗɗitoo yedduɓe ɓen ko wiyetee kaafir e aas ko selliniri ɓe kaafir ko keefeero mo gomɗinaa Allah gomɗinaa nulaaɗo makko kon gomɗinaa dalngal gomɗinaa kala ko wiri ko wiyetee kaafir amma aasi ko julɗo bonɗo mo gomɗini Allah mo gomɗini nulaaɓe mo gomɗini defte ɗen mo gomɗini ñalaande sakkitorde mo gomɗini ko wirnii kon fof kono hakkani makko alaa e huutorgol ko sari a Allah o wii kon acci ɗum ma waɗ ɗum o yetti o gonni o kadditi bakkatuuji mawɗi ko ɗum waddi Allah subhanahu wa ta'ala o daali la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaaduna man hadda allaha wa rasulahu walaw kanu aba'ahum wo a tawataako yimɓe ɓe tawatono gomɗini Allah gomɗinal timmungal no gomɗini ñalaande sakkitorde nden ɓeeɗo en no welda e lundi e Allah ɓen lundi nulaaɓe makko ɓen hay so tawi woni en ɓadodire hakkude maɓɓe ngal no fii shaykhul islam ibne taymiya rahimahullah himo maaki yastahiqu min almuwalat man ijtama'a fihi alkhayru walsarru waltaat walma'siya walsunna walbida bikadri ma fihi min alkhayr shaykhul islam ibne taymiya o maaki neɗɗanke mo tawata no mooɓindiri boneeji e moƴƴereeji imo mooɓindiri ɗostagol e yeddugol imo hawtiti sunna e bida ɗiɗo fof imo yolli e muɗum haray imo hannda imo jojjida e weldideede embere ko woni e makko kon e moƴƴere o jojjida e ayreede embere ko woni e makko kon e bone misal muɗum kanko shaykhul islam ibne taymiya o waɗi wo jooni goɗɗo hala ko julɗo kono kon wujjo e hoore ko wujjata ko hara kadi ko o baaɗo e hin ko julɗo e hin ko wujjo e hin ko baaɗo si ɗiɗo fof renndi e hoore goɗɗo haray shaykhul islam ibne taymiya o maaki oɗo no jonne e jawdi julɓe ɓen yeru ko foddi e muɗum kon hella ka baasa o jonnete ka jawdi julɓe ɓen geɓal makko ngal ka baasa par ce que ko waasi ɗo jooni noon geɓal waasuɓe ɓen jonnete mo ɓay ko baasa o hannda kadi e taƴeede junngo makko gon sabu guyka makko kan ko ɗum waɗi ka o moƴƴiniri ɗon o moƴƴondiree e gonsengo ɗon ka o bonniri ɗon o bonnindiree o bonondiree e gonsengo ɗon ko ɗum ɗon tan ko shaykhul islam taymiya o waɗi misal ko ɗum ɗo wiyete aqidatu ahli sunna wal jamaa amma fedde wiyeten nden hawarij e fedde wiyeten nden mu'tazila kamɓe ɓe kontaa julɗo bonnuɗo ka julɓe ɓen hawarijiyankeɓɓe noyni o julɗo si o wujji ma o feli ma o zini ma o waɗi kala bone haray ko bonni ɗon kon yaltinaymo e nder limanu ɗum watta mo keefeero kala kono ɗum no lundi aqidatu ahli sunna wal jamaa aqidatu ahli sunna wal jamaa ɓe yaltinirta goɗɗo kal islamu fiimo bonni madama ko julɗo mo gontini ko ɗaɓɓete kon hella ka gontinan o yaltitta kal islamu fiimo gonti gonnere kono yo hittin o tuuba o rutto ko Allah o torto e ɗum si o woni jiyaɗo Allah moftuɗo ɓen amma ɓeeɗa wiyeteɓe mu'tazila kamɓe ɓe inni o yalti kal islam kono noon o naatali taw ko keefeeru ko ɗum ɓe innata manzila baynal manzilatayn o tortike ɗa o naatali ɗa kamɓe ko ɗum ɓe walla amma ahlusunna wal jamaa o kamɓe ɓe inni yo huwodire embere moƴƴere nde o wondi e mum nden o yirte kadi o huwodire hella ka bone e hella ka ñimmugol keeri sariya Allah ko yeru embere ko bondi kon o hutorena haray no watti weldugol e gomɗinɓe ɓen fii haqiqingol yaruye Allah yo tawa hala noon weldigal ngal ko e fii moƴƴere e fii nunɗal e fii goonga hala no woɗɗondiri e ko wiyete kon tooñ yaani si tawi woni goɗɗo woni tooñoowo haray dagataako ka welda e makko fiya wallumo no tooñiri haray dagataako ko ɗum waddi Allah daari wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar
wota bamban toñuɗo kala no warri kulol hen ɗum wata massakumuna kulol wota on kafoye lerde ilanɗo woni toño wota bamban moye si galo woni toño wota bamban moye si gande woni toño wota bamban moye si siɗɗo ma woni toño wota bamban moye wallumo no sortora e tooñi ko woni e mum kon ko ɗum ɗon ɗen walla tamo walle an kadi sabuna ko Allah daali kon la tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnaari ɗum ko haala hulɓini ka noon ka tawatere kamba ari noon oka tono hulɓini no jeeya e ga'idaji ɗin nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki almuminu lilmumin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da hakkude julɓe ɓen yo taw haa giggo e yurmodira e yaafodiral e yiɗidiral no won waajibi hakkunde maɓɓe wano ɗum ɗon fewtiri ɓanndu woodi haray kadi ko wano noon no waɗi fisugol e heeferɓe ɓen kottitooɓe danndinooɓe sabu no Allah subhanahu wa ta'ala haɗi weldugol e gomɗinɓe ɓen yo ɓen ɗon weldu e yettuɓe ɓen Allah tan fiirtii ɗum o daali la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah subhanahu wa ta'ala o riiwi iman neɗɗanke mo tawato no laɓɓinani alyahudi giggol ma no laɓɓinani annasara giggol Allah on daali mo waɗi sifa ɗum ɗon o heftinike e maɓɓe o weltinike e maɓɓe yo anndu o tawama e maɓɓe o woni kadi sifa maɓɓe yo anndu mulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam no maaki almar'u ma man ahabba neɗɗanke ko kanko e ɓe o yiɗidiri ɓen ko ɓen ɗon o weeri doyta alay ko ɗum waɗi kala mo ko ɓen no sellidiri hakkunde walaawo e balaawo ko yowodiri kon e ka aqida ko tawata konko ko fiɗete e huwodiral ngal ella ka golli Allah subhanahu wa ta'ala o harmini fikugol ka wonki muɗum fii laɓɓinangol keeferu giggol kono noon konko wiyete on aqidatu wala'i wal bara ɗum ɗon yollodira e huwodiral ngal ɓe hatta huwodira e keefeero e fiyasuji aduna a soodoya e marchandise siin a sooda e Jap a sooda e Ris a sooda e France a sooda e Amérique kala ko faalɗa soodu maɗi nafu kala ka faalaɗa kadi yeeyu maɗi nafu kala mo hu faamodinɗa yeeyu mo maɗi nafu kala mo faamodinɗa kadi soodo e juuɗe makko nafu ko wiyete kon huwodiral aduna ɗum ɗon e ko wiyete kon wala'u wal bara'a nafu wala'u wal bara'a ko aqida waɗeteɗo ka ɓernde fii laɓɓinangol oɗo keefeero giggol ɗum ɗon no harmi tew ɗum ɗon no harmi amma huwodiral ngal ɗum ɗon no daggi haray ko ɗum waɗi ko wiyete kon jippanagol keefeero ka teddunga e ka aqida waɗanamo almudahana ko fii keefeeru ngu ɗum ɗon no harmi tew haray noon hella ka huwodiral l'islamu on no yamiri yo huwodiral laaɓungal moƴƴungal feewungal nunɗungal yo waɗu hakkunde julɓe ɓen e heeferɓe ɓen kadi julɗo sino huwodirde e keefeero yo huwondir e makko huwodiral nunɗal huwodiral laaɓodiral huwodiral reesinaygal keefeero nde huwodirgol e julɗo sabu no Allah subhanahu wa ta'ala o daali la yanhakum llah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين الله قال هو رزق المولى هذا البيت هو كده هلك هو مؤجر هو نندل هو نرال تبنا الله سبحانه وتعالى ميت نندل ميت فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد لقد ميز الله المسلمين بما جاء به نبيهم من السرائر والسعائر فأغناهم بذلك عن أودار الجاهلية جاهلية أهل الكتاب والأميين ومشاركتهم في سرائرهم الدينية والعادية في الأمم على الله سبحانه وتعالى وسلم لي حق رجل بن هذا البن
ko haati ella ko yondir kon e diinaji Allah sennidiriɓe sennidirande woɗɗude wano seedirta hakkunde funnaange e hinnaange hay siko ɓe baaba gooto hay siko ɓe nene gooto hay siko hakkunde ɓiɗɗo e baa madama aqiida maɓɓe on seedi ko ɓeɓe seede Allah sennidiriɓe lanni joni noon ka sari'aaji o sennidiriɓe ka rewirɗe o sennidiriɓe o okkori julɓe ɓen no ɓe rewira e ko honno ɓe rewirta e ko laawol henngol ɓe rewata heeɗerɓe ɓen kadi no jokki belaaɓe maɓɓe ɗen e seytaane maɓɓe on hiɓe rewde ko ɓe faala ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa ɓe jokki belaaɓe maɓɓe ɗen hiɓe rewde ko ɓe faala jooni noon Allah subhanahu wa ta'ala o sorti julɓe ɓen yo ɓe sorto e ko wiyetee kon jahiliya ko ahlil kitab jahiliya alyahud jahiliya annasara jahiliya buudiyin jahiliya kala ko yoni e ko wofodi e l'islam Allah subhanahu wa ta'ala jolni julɓe ɓen ko ɓe hilnoɓe desɗoniɗo fi yo julɓe ɓen woɗɗito e rewinɓe yedduɓe ɓen e sembingolɓe e coobugolɓe e iwtirgol ɓaawa maɓɓe e ɗiɗo fi ka aadaji hella ka iidiji julɓe ɓen no mari iidi heeserɓe ɓen no mari iidi ko hen ɗum yolli julɗo e muraadu 24 e 36 ko hen ɗum yolli julɗo e ɗum kanko julɗo on o mara iidi ko bee iidi 24 e 36 kanko julɗo on o mara iidi Allah jolni en iidi suumaye mo tawata ko iidi welo welo ɓe weltora sabu taƴugol maɓɓe ngol ɓe weltoyo kadi ñande ɓe yiide Allah yamitoɓe hoorugol ɓe hoori on ɗum ko welo welo o jolni ɓe iidi layya e iidi moƴƴereeji heɓotooɗi wona ñande arafa e iidiije goo ɓe tawata ko iidiije sarɗinaade hara nan jan wono sifa heɗɗum wono ayyamu tafrid wonande mo alaa makka ko konti iidi wonande wuurɗo e leydi oyo o hooro welɗano Allah julɗo mara iidi koye ɗiɗo fii jawmu arafa ko iidi wonande julɓe ɓen ka ɓe woni woy aduna par ce que ko moƴƴere ka woni heɓaade Allah yondiniriiɓe ɗiɗo moƴƴereeji e ɗeɗo iidije gay iidije catholique e iidije yimɓe heetere ɗon sabu ɗum Anas ibn Malik radiyallahu anhu o filli hadise on no ka sunane Abi Dawud o innulaaɗo meeɗen on sallallahu alayhi wa sallam ɓe seenino Madina tawi ɓe mari ñalaaɗe ɗiɗi ɓe fijata e muɗum on taynulaaɗo landiɓen ko hen ɗum won ɗon fijande e ɗe ñalaaɗe ɓe nene heɗa ka jahiliya men fino men tawi meɗen fijude e ɗe ñalaaɗe ɗo goɗɗo wata wonirde ni kum hitande nden fof hay ñalaande wootere o mala fowtetende weltende ñande ala wehaali golle ɗum ɗon haray ko lundike ko islam taɗinanen ɓeyni hara meɗen mari ñalaaɗe ɗiɗi de men fowtoto ɗem men saɗɗa men ñaama men welto nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam maaki awa Allah on waɗɗitani on ɗen ñalaaɗe ɗiɗi ɗe ɗo warrayno ɗon noon ka jahiliya e ñalaaɗe ɗiɗi ka l'islam ko ɗum wiyete iidul fitri e iidul adha iidi kayre nden e iidi layya on iidi suumaye e iidi domsu ɗeɗo ñalaaɗe ɗiɗi Allah on sansirani on ɗe o wattitirani on ɗe ñalaaɗe ɗiɗi ɗe fowton ɗon ɗin ka jahiliya feññino welo welo Allah subhanahu wa ta'ala o suɓani on ɗeɗo o ɓeyditi ɗon kadi e ñande arafa nden ɗon kadi ko ñalaande nde julɗo haani weltorde ko kaka ko ñalaande ka ko junubaaji kukkete ko ñalaande ka Allah rinɗinta jiya e makkuɓe e yiiɗi wa noon kadi ayyamu tasrif no ari e hadise iiduna alal islam ɗum ɗo fof ko iidi meɗen ko ñalaade nde weltorten enen julɓe ɓen ari ka Bukhari nene Aisha radiyallahu anha o maaki nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama maakuno yimɓe fof no mari iidi haray enen kadi iidi men on ko iidije ɗiɗi ko iidul fitri e iidul adha haray no waɗɗi julɓe ɓen yondinorgol ɓeeɗo iidije ɓe yondinora e ko Allah yondiniɓe kon ɓe yondinora e ko Allah salminani ɓe kon haray noon ko wiyeten
iidiji heeferɓe yolliki ka julɓe ɓen haa ɓe watti waɗirirande tahaniya ko félicitation ji ɗi ay ɓe winda ɗum e lettere winda e kaydiwo winda ka télévision jilto winda ka honno ka téléphone ngol winda ɗum ɗon awa ko congratulation fi iidi en ma ɗum awa ko tahaniya lil iidi hara ko iidi heeferɓe ɓen daganta ko julɗo e julɗo ka o jaɓa sifa ɗum few hakkunde maɓɓe dagata ko no haari weltolgol ɗe iidije ɓe heeferɓe no haari ko noon kadi senndingol sansugol alhaali julɓe ɓen e ɗe iidije maɓɓe no haari madama hannde ko ɓen kat mbiyata golle hannde ko ɓen kat yeeyata hannde ko ɓen kat ko ɓeyngude annden fof sa hannde ko ɓen kat fii koye waɗu e piiji fotuɗi ka nder galleeji waɗen ɗum ɗo fiiɗo anndede weltoyde yiɗi haray ɗum ɗo fof daganta ko juuɓe ko ɗum wiyete nanndinagol e heeferɓe ɓen yani nanndinagol e maɓɓe ngol dagata ko few waɗangolɓe kamɓe kadi heeferɓe ɓen tahani a fiiɗi jiiɗi maɓɓe ɗin dagata ko few taweede mbasiiji maɓɓe ɗin e nden ñalaande dagataako taweede reliyoji maɓɓe e nden ñalaande dagataako taweede maɓɓe feeto e rina ko welo welo dagataako ɗum ɗo fof no harmi waɗi hay ha holli weltol ko ɗum ɗo alay noon ka iidi julɓe ɓen yoni en ko waɗiniran en tahani e hakkunde meɗen innugol o en weltanike Allah tawno e hikka yo tawno en ko feewi ɗum ɗo yoni julɓe ɓen harnaaɓe acco e iidi heɓere ɓe mbiyinna Allah tawno e hikka o tawno en kadi ɗum alaata alay ko wiyete kon ɓirri tagol e weltora mawlidul masih jibinede Isa haray julɓe ɓen fof no weltori ko Isa jibinaako sabuna ko moƴƴere o ari julɓe ɓen fof no welti ko nulaaɗo jibinaako ko moƴƴere ari ɗum ɗo fof ko nemaji ɗi Allah subhanahu wa taala ad nemaji yaltinayɗi ɓe e liwre adda ɓe e moƴƴere kono ko ɓe sennidiren mooɓagol ngol fii no welti fii nden ñalaande kañum e ko tawata kon ko ñembugol heeferɓe ɓen annasarankoɓe ɓen ɗum ɗon haray ko jokkugol belaaɓe maɓɓe ɗen haray ɗum ɗo fof no harmi dagata ko few weltolgol ko ɓeeɗo jibinaa kon ɗum ɗon julɗo o no weltori ɗum ɗon kono hara weltagol ngol ko ɓe mooɓe waɗe tahaniya ɗum ɗon haana hakkunde julɓe ɓen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo faamin julɓe ɓen diina maɓɓe kan o faamina ɓe golleji no ɓe rewirta non eno haani rewirde non on acce hakke hakkude ɗum fof ɗum yara julde inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal